Maharaj, how was the first day? Paljača? Very nice. Vrlo dobro. Haribo. Zelo sem srečen, da sem napada Jatri in upam, da bom spet prišel, da se bomo malo bolj spoznali. Prvič nosim pač toti. Enkrat. Aj hudo? A boli? Ne. Jaz, kada vem, sem zmeri v neko ekstazi, sem pa zelo živahen, da tako rečem. Ko vidiš, da ko pojemo, pa prije kakva gospa ven, pa to pa je čist vesela. To vidiš, da tako začutiš, da je tako, da se duša prebuja. Vedno je lepši, vedno bolj ekstatično. Vedno bolj vem, da je pa Jatra najboljši proces za mene. Spiš dobro? Spim dobro, to ne čujem podlalite govidne flautice uz telefona da svira. Jutro nisam čuo, Krišna me probudio 1:30. Inače, jučer sam čuo, u 1 sat on je ustaje. U 1. Hare Krishna. Haribo Maharaj, welcome. We are missing you. You were asleep. All morning. Hvala. Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. En woordrapport. Tukaj Latec, okolica, bližna okolica, ena Bhagavad-gita, 35 let samospoznavanja, 44 Šriša Palisat, 76 Bhakti, skupaj 136 knjig. Jatro, zelo veseli, kaj takega še v naših krajih ni bilo. Tudi radi vzamejo duhovno znanje. Včasih so žalostni, ker so prepozno prišli iz hiše. Tako me čakajo.
Zdaj, jaz imam 15 evrov, imam. Nimamo nič drugega. Lej, vrnem kakšno pol nazaj. A lahko vrnejo? Me pa zanima, a imate vi CD-je tudi? Tudi sam zdaj nimamo v sabo. Zaradi tega, ker meni ta muska zelo všečna. Imam Bhagavad Gita, ne? Bole. Že prečitali kaj? Ja, nekaj sam, ja. Vsak dan malo pravi, ne? Tako je, en moj prijatelj se je v to bolj... Se bolj poglobil? Jaz sem pa tako, ne pač. Simpatizer si pravi? Ne, simpatizer, pač zanima me pač stvari, a ne. Treba, ne. Se na pravi poti pravi, ne? Imam še gotovine, no, tako da nisem. Pa še čisto bolj duhovne. A res? To je zaradi frizure, ko imamo različne frizure. Hvala vam. Leon Krambeli, vaši reka je? Josipina. Josipina, sve poročeno, srečno? No. Dobro, bolj, srečno. Vaša reka je? Frane. Vrste se tu skupaj. Hvala lepa. Se še srečamo. Kakšen tak prostor, to je pot k Studencu, to ne greš, naslednji. Danes bo za zajtrk velike upanje, tako imenovana upma. Bakte se že veselijo. Najboljša preparacija za zajtrk. Sladki, pijo se, vredni greha, res verjemite, ljubim. Čist vas bodo prinovili, prosim. To pa za vse prijazne ljudi imamo še za vas. Vse ste doma šli, ne? Ja, pa počutim. Ne, to tam mladim dejte, če jih kaj stira. Nimam nobenega morta. Kje pa so? Nimam nobenega morta. So že od hiše? No, viš, pa nisem. Sem vsi odrasli. Vsi odrasli. Eno vzel, tam nadi. Ja, gospod, če hočete, lahko kakšen prispevek date za srečo, za konjičko. Ja, najlepša hvala. No, ker ste tako prijazni, vam pa tole poklonim za spomin, da ste imeli. Dobro, lepo se imejte. Živijo. Evo, stavim dam pa tole za spomin, so te na nas malo spomnili. Če ne, pa komu podarite. Hvala. Hvala tudi za prijaznost. Lep dan, srečno. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama. O tem, kdo pravzaprav sploh smo, v naši duhovni naravi, da jih odkrijemo, da znamo ohraniti na srečo in zadovoljstvo v srcu, ne glede na to, kaj se z nami dogaja. Tudi sred najtežjih preizkušenj
ki pridejo v življenje, da bi jih sami klicali, se veste. Knjiga je ena, ovo što, knjiga je jedna najljepša, uzmi u ruku, ne boj se nećete, ovo je snimka. Jako je dobra knjiga. To je pisano prije 5000 godina. Tu imaš sve, a ovdje ti je skrivnost vječne ljubavi, bhakti. Pa možeš uzeti ako ćeš koju knjigu. Ne. To ne prodaje, pa nije to, nije prodaje. Evo Billy the Kid. A si bral lahko? The Billy the Kid. The Billy the Kid. Madre mia, kako mi sprav dajem, ne to. Sam cepa on. Jedna pa je pol manjčita, malo tolaženja, vpraša gospa, kaj se nimate nič rada? Pa je rekla, ne, nič se nimam rada, ker če bi se imela vsaj malo rada, bi šla z vami zdajle. Vseh teh fenomenih, ki spremljajo pač ljudsko življenje, kako zdaj spoznati samega sebe, svoj odnos do drugih, kako kultivirati višje vrednote, spremljanje, sočutje. Tak, da boste imela. In vi ste se mene dotakli, prav prijetno je bilo in videti in slišati. Kamarad, da se tebe je pa čisto ravnar. To je. Slabo kot prikrit. Letos smo tle, smo šli v Cerkence naprej, čez Dogavce, z Vrhnikov, Borovnico, Podpeč, Ig. Bravo! Ja, veš, Saj nekaj je, bemo, so da se dogaja. In to v Grosuklu. In to v Grosuklu, ja. Neverjetno. A kakšne prispevke pobirate? Tako, pa takele piškotke smo vam prinesli. Vzemite. Bom enega bo. Smo jih sami napekli, veste? Nenad. Ti si. Nenad. 25 Pa sve je u redu. Zdravlje, dobro. Super. Evo viš, došli smo u tvoj grad. A dobro, ne. Ne, Damica, ne treba iti, ne. Tej malo se blizu. Zato temu. Tako. Vidite, ker ste tako prijazni, vam pa tole podarim. Tele dve knjigsi, pa tale listek, da boste malo vedeli, zakaj gre. Lepo se imejte. Hare Krishna. Yes, Padayatra is so wonderful. This is actually my second participation in Padayatra. First time I took part in Padayatra back in 1984 when we celebrated the 500th anniversary of Gauranga Mahaprabhu in Mauritius. And this is my second participation.
in the Padayatra. It's so wonderful to be here in Slovenia, and it's very, very well organized. So many devotees are coming, and Prasadam and the Holy Name, and this Padayatra program is a whole package of Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy, where devotees are distributing the Holy Name, Prasadam, and there is also lots of books being distributed. Sedaj se nahajamo v Škoflici in Padayatra se pribija proti Grosuplju in Višnji Gori. Tako da v Kriški vasi že strpno pričakujemo še da pravo pada in še vodno. Tako lepo je na Padayatri. Hvaležni ljudje, ki pravijo, vsak dan pridite. In vzdušje med baktami res bratovsko. Ne vem, kaj ne reči. Venka Tabata! Nisem spomnil, kaj ne. Ne vem, čisto zbegan. To je Padayatra, že mislim, da je kira 10. po vrsti. Ali celo 11. Ekstatično, tukaj so nam dobri gostitelji odstopili kozovc, tako da bo zelo zanimivo danes. In bomo na kozovcu spali, poleti. Najboljši, ekstaza. Dosti smo se kopali tudi, slišali, ker se sam kopamo, ampak Padayatra pomeni, čez dan trdo delamo, hodimo po soncu, potem se gremo pa ohladiti v najbližjo reko, bajer oziroma karkoli že na razpolago. Padayatra Slovenija res prenaša en blagoslov vsem ljudem v Sloveniji oziroma na tem področju Notranjske in Severne Dolenjske. Imel sem primer, kako so ljudje nesrečni. Najprej sem šel do ene gospe, starejše, ki je potožila, da je ravno kar nekaj dni od tega, da so ji ubili 25-letnega vnuka in potem je vzela vedo v samom spoznavanju, ko sem ji rekel nekako, da ji to pomaga najti eno srečo v srcu, ne glede na vse hude okoliščine. No, ni bilo 5 minut zatem, je ena druga gospa potožila, kako je najprej izgubila sestro, pol mamo, pa očeta, pa sina, pa moža in je ostala čisto sama na svetu. Tako da ljudje so grozno nesrečni. Še najbolj nesrečni so tisti, ki mislijo, da so srečni, pa nimajo odnosa z Bogom. Tako da je karavana res tak božji žarek, ki prinaša eno upanje v srca vseh ljudi in jim pomaga v bistvu najti tisto pravo večno srečo. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama,
Rama, Rama, Rama, Hare, 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 Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.